Evo nas opet, sada snimamo imitacijski video, poslušat ćemo 5 youtubera, gamera. Roli, jesi tu? Je. Kakva su tvoja očekivanja? Velika. Velika? Od mene nisu. Ali ajmo probat. Ok, imitacija je stvar izražavanja, imitacija je stvar... Kog imamo prvog na redu? Znači, Iggy Player. Ok, ajmo čut. Ted, my man! Delorean, šta radiš, sore, come on, vrati se nazad u kuhinju, gdje je Ted? Ted! Ted! Ao! Cilj igrice je da preživimo apokalipsu, imamo 60 sekundi da pokupimo Ok, stani tu. sve Inače, cilj igrice je da preživimo apokalipsu, imamo 60 sekundi da pokupimo sve stvari koje su nam potrebne. Kod će mu glava eksplodirat. Iggy Playeru, sviđa nam se tvoj entuzijazam. daj još jednom onu rečenicu. Imamo 60 sekundi da pokupimo sve stvari koje su nam potrebne. Znaš na kog me podsjeća? Iz policijske akademije, znaš onog... You're too tense, you gotta relax! Cilj igrice da preživimo apokalipsu. Ok, dovoljno. Koliko mi daješ 1 do 10? Pa ovo je bilo, okej. Možete Da, i bolje. nije, gledaj, mlađi je glas. 7,5. 7,5 od 10. Pa to je, ja bi sebi dao negdje 4 od 10. Ok, ajmo dalje, koga imamo sljedećeg na redu? HCL. Dobro, ništa, ajmo čut. Ok, jeste li čuli? Nemojte da vas Josie Meren vidi vani kako se vozite i ludujete po cesti bez pojasa. Ok, Ok, možete Igor malo Belan. ludovat, ali pojas obavezno. I Ok. ludovanje rezervirajte za Need for Speed Most Wanted. Ok, stani. Znači, ovaj frajer, kad je bio mlađi, rekli su, wow, ti baš imaš super radio glas, zašto ne radiš na radiju? I onda je rekao, pa ja jako volim igrice. I onda je napravio, hcl.hr, mislim doslovno tako priča, zar ne? 17 godina prošlo od izlaska ovo klasika modernog gaminga. Da, Jedan od najpopularnijih, ako ne- to su zapravo sve radijske fore. To su ti naglasci, dizanja spuštalice. HCL, kako se frajer zove? Belan. Igor Belan. Ne znamo je li u rodu sa Nenom Belanom, kojeg isto tako volim imitirat. Svud osjećam te ispod sebe. Kak idu riječi? Da, ima jednu specifičnost, odmah mogu reći. Znači, on zapravo malo stišće glas. Znači, nije klasični, radijski spikeri su protočni. Da. A ova ima malo... Znači, full malo, ako slušate, ima... Jel ja mijenjam kameru uopće? Da ovo nije bitno, da... Ma joj, nema potrebe za tolikim kočenjem, Igore. Kad onak ide chillax, onda... ali onda čim naglašava nešto, odmah je radijski. Ovaj auto je fenomenalan. Da, i sjećam se kakve su bile igrice nekada. Ok, sad pretjerujem. Koliko bi mi ocjenu dao? Pa da, ovo je malo više down your alley. Solidno 8. 8. Ja bi sebi isto dao 8, isto boja glasa je neponovljiva, to je, nažalost, tak, većinu ne mreš pokrit. Don't give me excuses, give me results! Ok, ajmo dalje. Znači imamo Dex Rock. Njega sam izabrao zato što je relativno... Ok. Ajde, otvori neke da čujemo. Danas živim od rođenja pa sve do smrti. Živim 100 Znači, godina. frajer je sigurno jako visok. Znači, gledamo ruke. Dobro, u odnosu na kursor miša. Nazvat ćemo ga Dex, jel može? Zato što se ja zovem Dex. Da, može. On se zove Dex. Ima jako specifičan glas. A da imamo salatu zajedno sa zemičkama, sir, bukvalno imamo sve, ali najbolja stvar je za... Bukvalno imamo sve. Ok, meni frajer zvuči kao da je začepio nos. Da. Ali ne ono, ovak, Nego ono, ko da ne priča, opće ne pušta iz nosa zvuk. Nema uopće sumnje, jako zabavan kanal. Čovjek sam pun entuzijazma. Ne možete... Ovdje je kraj. Da, dosta je dahast, ima manje boje, dosta daha ima, da. Dobro, ajde, to kaj si čuo, koja je ocjena? 7,5. 7,5, kakav diplomat. Ok, ajmo dalje. Sljedeći je Nugato. Moj novi video. Sinoć u 00, točnije oko ponoć i 3-4 mjeseca. Zadnje vrijeme nije ono klasičan NFT projekt gdje vi kupite NFT-se. Da, evo frajer generira svoje
čove i NFT-ove. Daj ga stavi na početak videa pa ćemo vidjeti specifičnosti. U moj novi video. Sinoć u 00, točnije oko ponoć, na streamu smo launchali. Znači, frajer ima dublji glas. Trebalo bi mi jedno, barem pola sata da pokrijem čove i šove, ali mislim da bi ga jako dobro imitirao nakon, ne znam, 2 sata vježbe, definitivno. Koju ocjenu daješ? 9. Ja bi sebi isto dao 9. Ok, ajmo dalje. Kaj imamo dalje? Aha, jedan strani. Ok. PewDiePie. Ne PewDiePie. Znam da ljudi očekuju PewDiePie, ali nećemo PewDiePie. Ne znam toliko brbljat švedsko-engleski. Jednog frajera kog sam ja pratio, Redbread se zove. Alright, it's wrong part 51. To je zanimljiv glas. It's not something I say often, I feel like. But anyways, God of War Ragnarok's been amazing. It's all because of you. Yeah, thank you so much. If you watched up to this point, I really just gotta say thank you. Yeah, thank you so much. I think thanks for all your support. Yeah, I think he's kind of Canadian. I can't be sure about it. That's insane. Yeah. That's a lot of content. I really just can't thank you enough for joining me. All the likes and everything so much. as well. Yeah. All you guys should subscribe and click that like button. It will help us out. So, yeah. Tvoja ocjena? Pa, dobra. Oh my god. Sve ti je dobro. Ja bi sebi dao 6,5. Ok, ekipa. Hvala što ste gledali, ovo je baš bilo jako zanimljivo. Kliknite like da nas podržite i definitivno kliknite subscribe i napišite u komentare da imitiramo neke druge likove. Hvala ekipa. Peace!